Prehodzaci prez Mikloševci u Republiki Horvatskej upoznali sme Veljoru Snacoh. Valal mali, ale ma veljke šerco išće vekšu dušu. Zastanoveli sme še pri obistu familiji Ljikar. Naučeli robic od rana do večara, nje češko im nič. Svojo čuvaju, cudze počituju i vše kad možu pomahaju. Željko Ljikar narodzeni u Mikloševcoh, tu i odrosnu. U mladších rokoch velji z jeho generaciji odhodzeli do vekših horodoh, ali je von o tim nje rozdumoval. Žadal svoje familiji omožljivic krasni život u Valalje i tota misijaše mu udala. Ljubi svoj Valal i dzečnješe zdohaduje na dzecinstvo. Zdohadam še išće časov dok ženi vodeli huski, kački pod baru, tam pod Radsku cerku, tam bilo bara, pod bara to voda cekla, oni fino spasli pobreže tej bari i već žime kad še zaljadzelo to plitke bilo, mi tam išli baviti hokej, narezali sme sebe paljici iz tih, pa ne znam jak še to vola, bahnitki še to reže, ali je to drevo, to tak bilo fino roslo, že bilo tak zavderit takvu latočku i mi već kad zmazlom i potim ljadu še bavili. Tam dako zjezi brehi i već kakve brehi. A taki dako z breščki i već ka šnih kad napadal, sankali zmeše, spušćovali zmeše. Evo, to pametam barze. I pametam kračuni, kad smo išli po špivanju, to ti stari, kad faks še išće produkoval u platnjanih meškov, baba mi spravila jak hačnik, do toho pa som pre pljeca položil, pa pamätam, že také to bolo češke, keď som priniesol domu, taký zadovoľný, keď sme prišli po špivanju. To mi je stalo bas, popamätam. Poneže Željkov ocet Đura Ljikar bol učitelj, on prenahodzel rižnorodni sposobi u pestovanju vlasnoho. Radovališe i višaljeli špivajuci ruski špivanki njeljem u školi, cerkvi, ali i doma, u každoj nahodi. Željko i jeho šestra i učitelj ovo školjare hostovali po veljih mestov u Opoljisku i širše. Zohľadom, že jak učitelju vodzel i sekciju u školi i već kad se pojedni, jak bi što povedalo, Češi úlohy, dajaky, co še muselo odbaviť, već kad on dal svojim, kde som ja već nemohol povesť, baš, že nebudem, jak to kto druhý mohol povesť, već kad povedal som, že to mi baš tak z toho boku mi otežovalo, ale već kad poznejšie som môžem povedať, že to tí iskustva som mal, co mi trebali u daljším živote. Ja še baš nezdohádam tak všetkoho toho, nemám po pripovedkoch džida i babi. Ja bol starší i vše som je bol dajaký jak idol, úzor, co ja znam. A ja še správne spravoval tak, jak to še brat spravuje sprav mladšej šestri. Cahal som za vlasy i tak vše som ľúbil veci po čokolády. I tak, ale povedzme, to bola bratská. Ale ona vše dala bratovi. Hej, vše podzediela. Podzediela s bratom, a brat svojo pojedol, a šestri nedal. Ja som a daj mne. Ale evo, tak to bolo od decinstva, ale mi, nepoviem, že može byť toto naše odnošenja z decinstva poznejšiu jazu našu, keď sme še rozišli po svojich životných drahoch, zmocnila. Bavili sme zabavi u školských predstavoch, chodili sme na memoriály i dok sme išli tu ešte u osnovnej školy, u Mikloševcoch i u Čakovcoch, bolo tu, ostalo u pamätanju Mudri cigan, jedna zabava dzecinska, to tak bolo nezvyčajno, keď sme pošli do Kerestura, všetci očekujú, že še počnem zo zbíny, ja uchodím do sály, počnem trepať tam po háčkoch, i už text, jaký bol, že plátami, co ja znám, že pojedni sebe tam dumali, že co to tu chce teraz, jaký to cigan prišla, ono jo tak počala predstava, i medzi u strednje škole u Keresture som odbavil da skeľo zabavi i varime da jaké iskustvo. Ksenija Ljikar, Željkova supruha, narodzena u Vukovaru. Tam zakončela osnovnu i srednju školu. 1996 roku upoznala Željka u Vukovaru na pijacu, kad predaval paprigu. Nje prešao dlugi čas, a mladi pohopeli, že su jedno drugomu sudzeni. O rok še povinčali. Zakončala sam književnost, u Osijeku sam rozpočala studirati, svjetsko sam diplomovala na Novim Sadze na Filozofskom fakultetu i posle toga sam še vracela do Vukovaru. To znači bilo dakle 95. rok, 94. 95. rok, robila sam jedan rok u školi, u svojim fahu
Već som prešla na radio Vukovar tedišnji i tam som robila das 2 roky i pisala som za Vukovarske noviny. Zdobula som takus iskustvija, malo upoznala takih ľudzoch, stretanja boli, bolo to krašnje bilo. I već keď som še odala, prišla biva za Mikloševcoch, tako i prišla dzecko, ta som već pretarla tu robotu i nastavila to, co i teraz robíme dneška. Ksenija Jakvari nigde nje pobanovala, že napuščela Vukovar, poljubela život na Valalje. Vona nje ruskinja, ali je baras švitko poljubela ruski običaj i jazik. Keď sme še pobrali, krásne sa me utvorilo, že ja bi ljubila da še naučiš bešedovať po rusky, da bešedujeme doma po rusky, a to nič také nie strašné, ne znam za koho še odaš, da bi še naučila nejaký druhý jazyk, to co. Hovoril mi tako, da si še odala za Engleza, naučila bi po angliski bešedovať. I tu som ostala bez tekstu, nie mogla som nič protiv ne povest, bo to tak, hej. Poneže familija Ljikarovih dluho u Mikloševcoh možu porovnat život da kedi, period pred vojnu i nješkajši život u tim Valalje. Šitsko še premenjelo, peše menje žiteljov jest, menje mladih. Moderna tehnologija vošla na šitski boki, njeteljo še shod za ľudze, jak še to daras chodzelo i na moljbi, i na zrucovanje kukurici, i na kojce, všetko to šo inšak še to robi, već se ľudze po domoh, po odchodzeli, všetko to, jak i boli i opravdani pričini, pre hljeb pošli do Vukovaru, da to pošlo išće dalje i do Zagrebu, do Rijeki, do Osijeku, i ostali i do inožemstva, i poostavali tam. I takže povedzme nejakí viazi i popretarhovani i evo život čeče dalje, ja hovorim, povedz by som, že tedy bolo može buď vecej i dzeky pri mladšom u švetu, kreativnosti može buď bolo vecej jak dneška. Nie było času rozdumovac i čekac. Cala familijaše vlapela do roboti. Robíme evo tak 20 roky, više povedlo, že mi to robíme, ale povedzme už u takým taký povrchnosti, aký teraz máme, to dá 6-7 roky. Takže povedzme, už za toto dlhší čas tá povrchnosť kolo 1 hektar, co robíme. Počali sme spravdi tak od počátku, evo, nebolo nejaké roboty, bolo češko, neznali sme, co počať, škola še zakončila, roboty nebolo, nikde še nemohlo nájsť. I već sme še tak evo, na hvarku, za pojedných ľudí zo Skerestura i rozpočali sme, išli sme do ljesa, tu nedaljako Mikloševca, narubac paljički, zohinali sme, to bola trapeza samo taka. I tak, kus pokus, zarobil še nejaký penješčok, pa sme već skupili plastični civi i znova sme tako zrobili, znova robili. Ja, dobre, i presto čas sme še i učeli, dajaky iskustva nebolo od koho dostať, zohľadom, že taká produkcia na našem području nie na teľo interesantná, ľudze tu nikde neboli baš teľo za tú produkciu, tu uglavnom vše bolo statkárstvo i poľodžilstvo, takže sme dosť toho pre svoju robotu učili. Perši, povedzme, taký znanja sme mali zo tých časopisoch Dobro jutro, tak šo volá to časopis, co vychádzal u Novým Sáde. I hovorím, to otec bol predplacený na toto i my vecka. Čítali sme pre Žimu, o tým probovali všelijak, bolo tu i, jak by šo povedal, neúspěchy, hovorím, hríšky, na ktorých sme še naučili. I hovorím, vecka jednostavno ukazovali še potreby ukladanja za súčasnejšie, že by ste še otrimali na targovišću. I tak sme već nadumali kúpiť jeden taký plastenik 500 kvadrati, to tu teraz jak 1000 kvadrati, ali je to dva, jeden za druhým, ali s ohľadom, že oni majú bočné provetrovanie, môžete kapčať skeľo sece do dlužiny, bo širšie od 10 meteri nie. I hovorím, perši taký sme kúpili plastenik i boli sme bar zadovoljni, koštalo ono, vše ono veľo košta keď ukladanie i veľo še nabolješćala robota, bo sme vše mohli komotnejšie spravovať, to vše vedem zakrivace, zohínať, vše uterovať. A tu tak, tu vecka tak, nepoviem, že jak odu chyži, ale nevystanece tak i môžete robiť i keď
pada diž, i keď šníh, co ja znam, zavieje, barzbo na takých plastenikoch še najlon nezníma, on stojí, povedzme to by boli 4-roční folii, za ktorý oni garantujú, izraelský, najviac izraelský, jazyk francúzsky, ale keď ich še dobre popravia i njet taký veľký pekoti, taký barzmostný vitri u nás znajú oni vytrimať. My máme o slučaj pod 6 roky, že to tí folii ostávajú. Varim, već posle tých plasteníkov ukázalo še, že by trebalo znova dať sa uložiť, že by sme obezpečili produkciu presady, s ohľadom, že sebe sami produkujeme presadu. Museli sme nájsť nejaké zohrívanie ríšic za chovanie presady u perším mešacu, koncom 12. mešaca. Bolo tu probovanie s nejakými hrušočkami, ale všetko to nebolo tak, hovorím, bolo to problémy, dok sme, hovorím, neriešili na taký spôsob, že sme uvedli centrálne zohrívanie i za zohrívanie presadzených rošlinov, ale i za chovanie presady. Spravili sme cisternu, 16 kubíky veľkú, ktorá nám predstavuje jeden rezervoár teploti, voda, ktorú zohrejeme prezeň i večer še već uključi pumpa i pumpa voda zohriva tu našu produkciju, či presadi, či presedených rošlinoch. Skore dok sme nemali tu cisternu, mušalo še klásť na oheň po noci, a to barznie príjemno, musíte stánuť na 2 hodiny, na 3, a jutre deň treba robiť. Ne može robiť nevyspane. IRI, projekt navodnjovanja, finansuje Evropska unija, a jeho osnovni cilj zvekšanje urožaja u poljoprivrednoj produkciji Horvatske i Bosni i Hercegovini. Prez 18 mešaci keljo projekt IRVA unapredzena produkcija z uvodzenjem sistemom za navodnjovanje, z obrazovanjem i sotrudzovanjem z svahovcami. Željko tiše cel zvekšac urožaj i uključen je do toho projekta. Ovdje konkretno kod našeg korisnika, gospodina Željka Ljikara, imamo plasteničku proizvodnju povrća i samim projektom se pokušalo kod ljudi koji su imali jedan dio navodnjavanja, to navodnjavanje u biti osuvremeniti, dodati ono što njima nedostaje, i svakako smo htjeli staviti naglasak na različite uređaje za mjerenje. Ovdje kod gospodina Ljikara imamo uređaj za kontrolu vlage koji ljudima jednostavno omogućava da sami vide kada trebaju navodnjavati više, kada manje, kada ne treba trošiti tu vodu koja bi se inače rasipala bez takvih uređaja. I ovdje je jedna velika investicija također napravljena, kopanje bunar. Kod nas ovdje je velika, jako puno metara do vode, znači 1 metar, što je za svakog poljoprivrednika dosta velika investicija. U plastenikoh maci ocec maju pomoć sina Ivana. Taki mladi už provadzi su časnu poljoprivrednu produkciju i tiž nje duma po zakončenju školovanja napuščić Valal. Jednu čast za hratkarskih rošljinoh Ljikarovo predavaju u Vukovaru na pijacu, a druga čaše lageruje do podprijenstva ko trema 20 predavanji u Okoljisku. Familija zadovoljna že šašicko popreda, a na pijacu kupci znaju že pri Ljikarovih najdu kvalitetni produkti, ta už rokami od njih kupuju. Ivan najvrednejši u plasteniku, a na pijacu im pomaha dzivka Ana Marija. Ona isto ljubi hodit sa tabličku množenja, zna dobre i raduje še všeket pođe. A dobre, da su kupiše, da i nješka bila vyplacena, isto tak. Ali je dobre, išće ona tak, njema tak ponjace, že keljoše to zarobi, to išće dobre išće, že nje zna takve stvari išće. Po zakončenju obovjazkoh kolo obisca i u plasteniku, Željko ponahlja do prostorija kulturno-umetnickog društva Jakim Govlja, gdje ho čekaju dzeci, kotri ljubja rusku špivanku i tanjec. Prilapio sam, evo vodic, to ti dzeci našo, Mikloševske kulturnim društve. I pre svoje dzeci, a i pre drugi, jednostavno sam nje mogao prepuščiti tak, že bi to ostalo
zoľadom, že mám veľké iskustvo tancoške, žalj mi bolo da abym nijaki šli, da to ti djeci ne počustvuju, to holim častočku, može biti, da počustvovali veljo, bo to už oni čuli se 7-8 rokice po jedni u društve od maljučka, može biti, do škole ne počali hoditi, a boljem su počali do peše klasi. Ta prenješene na njih veljo i jednostavno govorim i pre svoje djeci i pre to krasne číslo djecov, co máme tam okolo blisko 20 ih. Prepatrim, že by som našol času, pravda, gdje po jednej roboti ja znam odložiť vecka, bo dok ešte rodiči boli mladší, da co znali oni porobiť, abo vecka še to porobi posle probi, da kuše, znate, postiskaše zubi, da bude češe, hlavnim najčešće nam može bude to ti ljetni mešaci, tu 5., 6., 7. mešac, kad imame najveće produkti za predavac, a to ti drugim, to še već može zorganizovati. Željko ma veljku potrimovku suprohi. Kad on postavlja horeografiju, ona uči djeci recitovac. Obidvojo preprovadzuju veljo času z najmlačima členami kulturno-umetnickog društva Jakim Govlja, a rozumiše i ih vlastni djeci uključeni do skoro šitskih sekcijoh. Ksenija tih njoh rihta i kračunsku programu, a pošvitko vidze je i knjižka za djeci. Keď nam se še pospíši toho roku by trebala biti štvrta. Po šore skoro 4 roky sme rušeli za tu fajtu programi. Dotedy še uvalali nje označovalo kračun na taki sposob, že bi še u ramikoh kulturnog društva porihtala dajaka djecinska programa. Vidjelo mi še, že bi to bilo hasnovite. Perše, že bi ljudze toto šveto poprovadzeli i počustovali jaka i ovo zapravo namena, že bi to bilo jedno familijne šveto, abo da nje pojem valalske šveto, že bi ljude še zišli. Kuščik posle toho programu še zatrimali, pobešedovali, popili da jeden sok, lebo co už tam nje bitne, ali je teljo, že bi bili na jedni mesece. I še bilo ľudzoch, še bola polna sala, djeci boli porihtani, odvojili sme času, stihli sme porobiť, volali sme hostcoch z rýžnych bokoch, každého roku nam dahto prišlo do hostcoch. Nazdávame še i toho roku, že budeme mať z hostcoch zo Zverbasu, zo Društva Karpati, bo sme še už radzeli kolo zajednickej programy, takže vec, povedzme, polhodziny mi porihtáme, polhodziny hostci, posle toho malé druženje, zakuska, frantovanje i ideme dalje. Skoro da skeljo roki celkom slučajno, jakošik mi ne znam nijak počalo, to prišla ideja i zapisala sam to ti stiški. I već će to tak znalo slučiti, kedi nje kedi. Da razmišlja slučaj, že povezme ljehnjem do postelji i nje možem tako i zaspac. I pridzo mi na rozum jakišik isto tak stihi, mušim stanuci, mušim zapisat. Bo kad nje zapišem, u tej hviljki, ja do rana to zabudzem. Nje možem še zdohadnuti, jak sam zdumala. Ta daraz i u plasteniku povedzme isto tak mi zna da su prisna rozum, već švitko beham do dvora, gledam daki paperčok, že bim zapisala, bo to hvarim, to še sluči u tej hviljki keď nje zapiše, ono vecka jak danji nje bulo. Jak do kompjuteru keď nje položiš zapametaj, on nje zapametaj, toho vece i njet. I tak še to jakušik z rokami nazberalo dajaki 30 pisnjočki i da skelju i zahatki. Da sam te ješenji dala sebe trudu, že bim to oblapela na jedni mesece. Poznata ruska pisateljka i poetesa Melanija Rimarova zečniše prilapela napisat recenziju za to tu knjižku, dala svoje fahovu dumanje, hasnujem to tu nahodu, že bim še i tak javno podzekovala tej ženi, co še popri svojej stajemnej roboti angažovala i za to tu drugu fajtu roboti. I to ta knjižka išće nje, a ni u drugu. Znači, treba še dostac došljivodzenje odvičateljnih organoh, že bi še ono vidrukovalo, a nazdavam še, že to do jari buze šitsko okončene, poneže še konkurs bol rozpisani i tirval po 1. november. Pridala sam to šitsko materijal, teraz na njih da odluča. Co bude dalje. Ja думам, že možeme povedať, že sme zadovoljni i ja osobne. Harim život išao tak jak išao.
povedzme, môžem povedať, že neodbolo še tak, jak môže buď sme zarysovali daraz dávno, pre už dajaký príčiny, ale u datých uslovio še trebalo znajsť, prispodobiť še i hvarim u po jedných chvíľkoch života trebalo priniesť odluky, ktorí boli dlhotrváci. Dúfam, že sme priniesli dobré odluky i hvarim, toto robotu, ktorú žijeme, robíme, môžeme krásne žiť si. Hvarim, zadovoľný som, nedúmal som, že to bude tak, nikda povedzme sebe tom tak ani nešli, ani nepravil plán, ale tak vypadlo i vyškolovali sme še dobre u tej roboty teraz. I teraz viem, treba toto poprovádziť nadalej. I vytírať, vážno viem vytírať. Bo ono, je hrišky, u každej roboty bude hrišky, ale človek nešmeše s tým pomíri, že pohríš sa, bo zachábiť spadať sa inšie. Vypraviť. Musíte še, jak obrazovať, že nemôžete stanúť daraz, kde ste pokiaľ ste došli. Všetko ide na predok. Treba poprovádziť, zaštitné sredstva še menjajú, to treba poprovádziť, bo jakše i to ti insekti jakše menjajú, postavaju otporni, tak i nauka muši provádziť, ale možno povedať, že še insekti zakročaju napredok nauky. Še ih musíme ešte zdoháňať. I tak chodiť po prepodavanju ovdje, po jedných sovitovanju, i teraz jak smo došli do Europske unije, naša država, jest tu možljivosti i to treba pohasnovati. Ljikarovo s členami Kulturno-umetnickog društva Jakim Govlja učestvuju na skoro šitskih ruskih manifestacijah u Vojvodini. Ljubja hostovac, ali je tiš tak, ljubja buz domašnje i privitac hostoh. Kad postoji sotrudnictvo Rusnacog z dvох bokov Dunaju, že to daco bar zvažne, že bi še Rusnaci u Horvatskej, za ih je veljo menje jako u Vojvodini, zatrimali holjem na tim urovnju na kotrem su teraz. Čas je taki, šitski sme toho svidomi, že mali narodi nie bešedujem teraz o Rusnacoch, bešedujem vopšte o šitskih malih narodoch, čisleno malih sem povest Češka i keď sami sme toho nie svidomi i keď sami sebe nie pomohneme, a država dava možljivosti šitskim isti, že bi še školovali djeci na svojim jaziku, že bi pestovali svoju kulturu, svoje pismo, svoju viru, že škoda to nje vyhasnovac. Na hasen prave tih generacijoh, ktori prihodza. To daco, co im treba zohabic, bo kad oni nje budu znac svojo korenji, co bude o deceniju ljebo dva. Tota pripovedka trva už 7, 8, 9 roky, to ti djeci majú zdohadovania, to zaznačené u knjižkoch, u novinoch, oni coška, ostalo im coška. Rodiči znaju, rodiči tih djecov znaju povest, naše djeci coška majú.